Infinix Note Chill Pro яке аз телефонҳои беҳтарин боди хатгӯшка ҳозир дар борааш гуфта мегузарам. Чӣ хел дидеста бародари азиз, нав гирёнаш кардам, коркунишро бинед. Шамол. Экрани гаштагиай, экрани аҷоиби бад, AMOLED экран, камераш дар боло ҷойгир шудагиай, дар мобайн. Ана камераи пушташ 108 мегапикселе бародари азиз, дизайнша бинехай. Реально чёткий бадай хали қиматӣ боӣ меган кунам хали. Ана быстрый зарядкаш 70 ваттай, ультра быстрый зарядка, хотираш 12 ва 256. Нархаш бародари азиз 22990 рубл. Динамикои обычный нест, динамикои компанияи JBL 1 сол гарантия дора. Номеро дар поён ҷойгир шудагианд, занг занед. Худо нигаҳбон, саломат бош.